add di bangin bel tur tina nia atam tin kara plus sign kan da dia da bracket kan thre danga chuan bracket pona me hian achung hi kan multiply dia don ni ama sabera p hian achunga p le q hi multiply ang p le p multiply chu p square ania q nen kan multiply chuan pq q hian achung kan multiply leang plus into minus so minus r le p multiply to rp nia kan dole alphabetical order in kan daang ti hian tra menang lo ve kan iwangin an degree sangawi kan da khom mayang amang thokan add tur ania anin kara plus sign kan da chon bracket kan thre leang minus 2xy paniom wangin kan bel photang subtract the 3l bracket from 4l bracket from amana wangin hnung zo ka tang hian amma zo khi subtract tur ani three le 4 to 12 anianga l le m multiply to lm minus 3 into plus 5 minus 15 ln plus 40 len zok wangin plus 25 lo chokang minus 12 lm le plus 12 lm chu 0 choka chu wangin kan cancel anga 8l square minus 3l square plus ln zok wangin plus 5l square aniang kan subtract tura hian hmun hnia bracket a oma haul samjok na kan chok chhok ma saput anga alo chhok chu kan subtract chau don ani 3a le a multiply to 3a square ania 3a into b 3ab 3a into c 3ac 3ab minus 2ab chu plus 1ab 1 ka chu zia la na ngai lova ti khan ta minang lo ve ka lo chuk ta kita tang hian kan subtract don ta ni
kan du chuan a tira tang khan hemi chok chuk ma sa phut lo hian hei kan ziak ngal thea ti hian a chhun zom na tur chu kan cholok sa ang hi nia curly bracket man ngai lo turin kan choklok sa thina ni plus 4c multiplied by minus a minus 4ac 4c multiplied by b for bc 4c multiplied by c 4c square minus 1 into plus 3a square to minus 3a square plus 4bc plus 2bc. Ato pa degree tamdan indod le alphabet indotin kanda ang